همه خوش تماشاوان چارپر مدیا سر ناوی مالبات چارپر مدیا سلام و رزگرتنی خواه پیشکشه و همی تماشاوان چارپر مدیا دکم از ویدارم پی دمیجی و دموی پیش روشی به گشبین و خوشبین بن امی شفجی سر روشاوا هی بویر و کلیارن که تکلداری به ولات ما و نتوا ما اما سروانا شروع بکی بودورا بکن ایوار باش تماشاوان هیجا هیویدارم اما بحورا دمکی باش دار باز بکن جلوکدن مخیراتنا برنامه ما گل تماشاوان هم زانن پازده گلانه سالگرا کوارا حواره ام سالگرا و شدلو جان پیروز کن جبرکو کوارا حوار دیروکا چاندی و هنری و سیاسی داشتی جیه که گلک تایبت و گرینگ دگره هر وقت زمان کرمانجی و کرتکی داشتی واره الفابه و الفابه لاتینی و اوه داشتی جیه که گرینگ دگره لی بتایبتی جبرکو برنامه که پشتوه بتایبت سر حواری هایه سروی سده اوه کی ناک یعنی سده پیوشناک هم سر پیوش برکو برنامه که تایبت جالیه چارپل مدیا و پشتوه برنامه ما و او هبه شروعه که تایبت سر اوه هی سر حواری یعنی روزنامه حواری و گرینگی و باندور اوه هیه لی جالیه مدا که ام کرد جارناش برکو دزگه من نتواتی تنن ام نخواهی دولت نخواهی دزگاه که نتوایی به دور اینه بریاران دا جانم لز بریار عادتن یاجی هنه که تشتکی داوش نورته و او دبه وکو کریاره که نتوایی و تی دوماندن هر کسی بیکل لسر بفکره او بکه لسر تی دوماندن جبو پازده گلانه جی وهای یعنی سالبکره کوارکی کردی کوارکی گله گرین کجالیه میر جلادت علی بدرخان و هاتبو در خستنه و 57 اجماره و نوا 12 ساله دا در کتبو یعنی هم دوار چاندی هنری جواکی و ودا با خودی باندوره لنایوی واته اکو در کتنا و کواره به روژکی اوه یعنی وقت جشن زمان کردی یا روژا زمان کردی شبرکو زمان کردی به کووار دست به نکریه یعنی به کووار دست به نکریه و زارباین کردی جدا هنه الفابین من جدا هنه یعنی پیوسته تشتی و ها لازمت دستگاه کی نتواتی به بیر راه کی گلمپری لیکورینه کی باش دیواری دا بریار بیستندن مخابن وک گلک تشتا و هذا مثال مثلا وک اوه ما قلت روج آوا نوار جغرافیا دا نوار دیروک دا نوار اوه دا برهمه کیویا جغرافی و نتوایی و اوه تونه لبون اوه که و مشیاچو یعنی هنه که تشت براستیم ام ملت کرد بیکل سر بفکرن یا شخشق لیدخن یا جی دشبریتی دکن دمشق که نیشه یعنی مسئله که تایبت بود میخواست از بینم زمان راسته کک باران یعنی مسئله هر چقدر تایبت بجید و معروف سپاسیا مالباتا بدرخانی اب که جد بدرخان بگه بوته حتانی دمکی نزدا براستی جی او مالبات در حق حتی وقت سیاسی بون سیاست دا پشتی ام بیجن مزبور من در سیاست بردان در آلیه روشنبری و در آلیه چاندی دا خدمت اکیوانی باشه دوی معروف بری هر تشتی سپاسیاوان که جبو و کداوانی جبو ملت کرد و همی کردستانیا tabii ki ev mesela cejne mesela ev ki ev tişteki cidaya şirovaki cida jera lazım ale çu münasebet edibe birav ve eğer ko Kurd xwedî zimanê xwe derxin navê çi dikin lê bira bikin birastî bira hema hinek jî bûye awayî dewam bikin lê normal em bêjin ji bo ku ve cejin lazim e ku dezgaha dewleta Kurdî hebe û wê rojê wek cejna zimanê Kurdî yani cejna zimanê dinyayê heye lê divê cejn taybet cejna zimanê Kurdî milletê Kurd bi awakî ku milletê Kurd tev qebûlbar be
جرا بناوی جشنی وره کرن جارک نه اسپاسیا بدرخانیات کن دوانی توجبات چاند و ادبیات و روشن بلیا ملت کرد خطی برز و نمر جلادت علی بدرخان بخود بشد با نتوه که یک بنگهوی اوی زمانه که زمان هبه و نتوه هی هلا ملت بندست و سردست اگر ناوه هفته بر هفته بجین زمان گرینگتر دبه شو هبوناوه يعني الحياة زمان تهبت تهبي زمان تهب هون دابوت تجي هون دابوت تجي بگمان آلیتن جی مثلا دین داشتی دین ما و دوره افکو ما داگر کرنه و ما پلچخان دین ما جیه که اگه زمان جم هون دا بکن شما هون دا دبن دچن yani جلالت بدرخان جی yani ve eva bengahin tina zaman aliye ki naham Bakur Kurdistan her de çuluten em Abdullah o şopandına ve o tevkeren ku buyu var greda em şey خلاص nabı mekhabın evji berinek ya ser روشا ولات مدى ku ve hafta çoğu bahçeli disa evki kir devlet bahçeli deve statüya Abdullah tabii kes statüya Kürdistan'ı ne fikre şu statüya Kürdistan'ı Rojava kesedattına جبو ستاتیا عبدالله پیشنیاره کی کر که او دبیجه لازمه پیواجوه کی کمیسیونه کی یاجی آواییه کی چکن جبو آشتی و آواکرنا روشا سیاسی و خانه برپرسیاریا ویشی جم بدن عبدالله ویشی کوردیناسیون باشد که ام بدن عبدالله yani İşte Abdullah Bebek müsteşarek devleti ya evvekinde evşi tabii ki evye aliye AK Parti'ye ku hükümdarın evşi dibejin belki strateji kirasniyem evknakin li lazıma tekili ve avavira hinki rebekin yani duvarı da nava hükümeti da nava devleti da ev gengeşe ki heye o amadekariye ki evce vari hukuki da jid dibejin جبو به دوماندنا پیواژو کنترل کرنا و حقوقی دا یاسا کی درخن جبو بنگه کی جرا آوا بکن عالیه دولت هنکی او دو اوه نشان دکن yani جو وزیر عدالت امیت وزیر دروا وزیر هندور وزیر عدالت و نظام معاودانی والحاصل فانا تدا جیب yani نونری وان تدا جیب بگرن لبه گمان وقتی او پشت به پیشنیارا دولت بخشلی درد که یعنی او خانه ناف عبدو دا دانوستان وانه گرم هیه انجام اوه دم پیشیا خدا همه ببین یعنی که دچه روشه دا چاوات باشه به گمان وان پیواجوه داشی دگوتن عبدالله داشی دگوتن بخشلی داشی عالی حکمت داشی کسی که سر ستاتویه که یا سر روشا کرد و کردستان و مافی نتوهی کرد و اوه کس نه پیشتره نزی سر خباته که هیه یعنی او آلیه دوه نابره ده انکی تشجی بالته کشانده مثلا او سروک چه هبو حس کرده استانبوله سالک بره جبو درس بجارته که گوتی هنکی دبستان دا آستانگی تی کرن تی محکمه کرن yani شما گوتنه که راستیا جواته yani راستیا ترکیه که براستیا آستانگی ها دردخل yani هنکی مکتبه دا او بلکه نفسانده نادن یا قط هایا بر دیو باوی زاروکا پیناخن گلک وارا دا ماموستتنن نظامچه آستانگی ها دردخل شما که گوتی آستانگی هنه تی محکمه کرن جامعی Aliye'de mesela evi hafta çoğu disaji Ankara goya pevajo damajoya ku evdibejin Türkiye be terör yaji ava bratiya natavi falan bevan CHP yani belediyeki CHP ku CHP xo çepkir goya mafe morova ev evke emzanın CHP avadan ve devleti çıkas çıkriye diroka Türkiye o diroka Kürdistan'da letevi xo berabaci tabi carna nişandı da ku
کوفی هفته ایجی سر شبکی اوه او ترکمنیا اوه کی چه کرنه بناوی وانا دوی داره داجیم یک درد که دبی از تمثیله به پسیار جی تمه اوه ما جان ارسفرم بیماشی ارسفرم از وی تمثیل کم شکل و شمال خوشی او جلی که ارسفر لخو کربو دماشی تمه دا نام ملت تا وقتی کارشی تمه دکرد ناوچوات دا جلی سیفیل لخو دکرد اوان جلی کوی لخو دکرد وی جلی لخو دکرد دبی از لبرجی از توروسا اوه باتا ما آسپی لمقابل لپیاسه نمانه جبوه یعنی کاربون پیور تهدیده کی نوجن ده کرده اوشی برپسیاره و شایی جی بلدیه یعنی بلدیه بخور ارگانزت که یعنی افانا نیت و روشا ترکیه او هستوانه که نجات پرست دهمی قادا دا خو نشان ده یعنی افانا جی آلیه که روشا ترکیه زلال دکه یعنی گره که کرده کتن خونا اویجی پیواجو و دماجو و آشتی و براتی و نظام چه لیوانا ده اوه داجی راستیا جفاته نشاندم کاروباره افکاریاشی هیه یعنی دانو سندرو اوه هنه از باورد کم تلولاتی بلکه انا بترای اینکه جفان ورده بری افکاریاشی خوازم دوی مسئله دا بچک فکری خون به تماشاوان را پارو بکن بری هر تشتی دست پیکه دا مجبیر کن بیجن ایرو لکوسر مردینه پیوکه و حق پارو و پسکه و چند گروه و پارتی و کسین سر بخوا خواستنه جبو ججنا زمان و جبو پیروزبایی و جبو خودی لیدرکتنا زمان کردی خو پیشاندانه کن و بلاوک بلاب کن راست ایریشا پولیس هاتنه باورد کم اندام میکا پیوکه برز بدران آجار و سروک هرما مردینه و حوالا کیدنه جی سه کسا هلدانا بنچاف حیای گاوا دیجی اسپیسیا موهد بنچاف داون به مناسبت ام بناوه چارپل مدیا و بناوه ام بیجن خباتکارن دوزا کردستانه کتکارن دوزا کردستانه وان تفگیرا پولیسا و ظلم وان سر کرده و وان پارتیا شرمزارد کن بتوندی tabi yani aliki ve kako baskir bina evkekte bina nermitiye ki ko rêve bel em bêjin siyasete ya jî xwe xism kirine ya jî xwedî li mafên Kurd û Kurdistaniyê rewa derkevin ji wî re rêveke tam zitê wî dewlet we bas kir yanî serokê Hezkurdê re jî dawekî ve kirbûn ku ez jî wî demê em jî beşdarî wê çalekiyê bibûn ji bo zimanê bijarte yanî wa diyar e ku di mesela ev pêvajoyê da her du alî carek din dixwazin qaşo hev bixapînin ya jî herkes li gorî xwe şîrove dike lê bi rastiyan destpêkê da êko hem dem hem der û dorê PKK wek aktor Öcalan dibînin dewleta Tirkiye û partiyê din jî wek aktor Baxçelî û Erdogan dibînin naberavan her sê aktora da ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê dev cêverde ji bo zimanê zikmakî ya ji bo perwerda bi ziman ya jî ziman bive zimanekî fermî duyem ya jî tiştê wayî acîl ji bo talebên Kurda tiştekî wa tune tam tersê wî ji bo ku ev mafên neteweyî nêm bi destxistin xebatene îro ev mesela li hember derketina belavokê ji bo piştgiriya zimanê Kurdî wî îşaretî eşkere dide carek din yanî her du alî ji aliyê xwe ve em bêjin ji destpêkê heya îro ne Öcalan di bernama wî da pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ji bo çareserkirinayê heye ne ji bo ziman heta hûn dizanin temaşevanê me jî dizanin yanî di manîfesto wî sibatê da dibêje ku êdî zimanê Kurdî jî ne zimanekî hemdem e û pêwîstikî wa jî bi zimanekî wa tune tê wê mane ku taban yanî kesên ku piştgiriya wê partiyê Öcalan dikin wana hê jî xwe jî dixapînin dixwazin Kurdistaniyê din jî bixapînin lê hêdî eşkere dibe bi rastî jî
تقریبا 10-15 روزا دردورا مردین سربین وان درامام يعني بچاوكي اوك يعني بطرفي سياسي مخوست بكم كات شوا اف بيواجو كي تشجي هيفيتك كسن كوم الناس نذكر من چندا بون اخ في تصادف لقاهوي اما تشون غاريام زاب اشلمجي تنو مغوز تشكاز تشافدريا وان شوبغريا وان جبو بيواجو تشي براستي يعني ايكم بوارا اخفين اكو ام بجن خو سياسي يا جي خو دمي ديتن يا جي نزي دمي دسبيك داوت من اكتكر بشكل تبكيكي نشان دان دورا هدي يعني بلكي صاد نبجي صادي حشتي فكري ما واند بويك لي مخابنيه كيكو حيانها جدر واي بككي او جالان وورفا اي خلقي سياسي يعني نه tam aktör siyaseti ya siyasete aktif خلقی کو تکلیوان جبر داوود سیاست وای نه پوکن است کن نه پارتی کی ناست کن نه پارتی کردستانی ناست کن جبروی هیوی کی شکستی هیا جوارا بزن تماشاوان هیوی شکستی چیه مثلا یکیش مرا گفت یعنی گفت تمام و اون تو سیاسی و تو باسا پارتی کی باشه سرچاوا فکری واجی تفراستن لبره حساب که 5 سال PKK 200,000 شروان وان چه بون شهید هنه پریوان هبون رای وان هبون پارلمانتر وان هبون و نقطه هاتنه لی اف داره یعنی باوری نه تنه خود دانش کستاندن نه تنه آپو او جالانو دمو PKK هاتی شکستن یعنی وکا کلبه جنیدی پشتی اول هفقاس قوت وان هبون کار بون تشتکن اونه چند کسین کرد سیاست وان و وان به امکانیه عبوری وان به امکانیه تکلیه‌ای و به که مایا جنا و خورتا اونه کارن چی بکن تابی حیا زمانه ما گری ما خواست اموان اقناع بکن حتی جیجیا اقناع جیدون لی جبو و به باوری معروف بشکنه اوکک لازمه حولک لازمه يعني ام دايم دبيجن دبي ام خابجيجن نقل او تشيكن يعني الترناتيفك تشيكن الترناتيفك ملي ديمقراطيك نتوي تشيكن فيغا دفج الترناتيفي برده هدي روج باكوري كردستان هيفيا قل كرديتي دشكي هيفيا وانا نامينا كو كرد روجكي ببن خودي ستاتوكي وا جبوي لازمه جارك دن مرف الخو وگره و ریکی ببینه جوی او کیرات چونکی براستی ناف گلدا تشته معرف ببینه جدای او تشته معرف ناف پارتی و یا سوسیال مدیا را ببینه جهر گلک دورن گلک جدانه تابی ویا نجبوی رخنه بجم ویا تثبیته که دبیل گوری وی تثبیته معرف هنک معرف جی خونوب که سیاستا خونوب که کاوه چاب و او تخمینا کلمه کر او تشته کلمه دید yani kareme roz broz zahmettir dibe herem dibejin o calan deşifre dibe gerem deşifre bikin ji destpêkê heya îro ji zirarê pêva tiştek nedaye Kurda dibe em vekirî vê tespîtê bikin carna em vê tespîtê dikin ji der û dorê me du ew tên yani du tepkîkî jê ew e ku dibêjin yani un her PKK raknetkin o calan o tiştek jê dernayê tepkîkî neş tam zûtêwî heye dibêjin ku başe yani un o calan û o PKK teşhîr nekin û o nav xelkê da nedin zanîn wê çawa be yani divê em vê ew ki van her du hesasiyeta jî bibînin li wê gorê ji bo ku em tepkîkî neyînî ji xelkê xwe nestînin divê em divî warî da jî hesas bin bi xwe li gorî min eger ku em tespîta o calan û dewlet tekliyê wî dewletê ra û manîpülasyona heya îro o têkbirinê wî li Bakurê Kurdistanê û her sê perçê Kurdistanê din jî em vana bi awakî tespît bi tenê em tiştê o calan û dewlet dibêje em viya ji xelkê xwe ra bêjin wê bibînin ku yani ne ev nerexne ev rastîtî ne ez dibêjim carek din divê ew te basa tifaka kir tê behs bikî van platforma falan lê divê haya van platforma zêdetir ji van tişta hebe ku li Bakurê Kurdistanê gorankariyên mezin çê dibin ji bo van gorankariya siyaseteka gorankar lazim e
دوی هم خلکیش خو نخیدین وقت هم PKK اوجالان او بکن و هم جی هم با آواکی جی هم PKK و کریار ویجی دشیفره بکن که حتی ایرو زرار دای هر چار پرچه کردستانه و وی زرار خو ایرو پی واجی حیا ممکن به و بردوام بن از دبیجم yani çavderiye min ev bun bere kekbara. Naha tiştekî dinê heye yani navê heftê jî mesela ziman û ew ê gelek tê peyvandin ev mesela qoserê jî ez nû pê hesiyam pê nehesiyabûm ji hevalê me re jî ji çalakiya wan re serkeftin dixwazim û ew biryar û êrişê ku li ser xebatekî ya jî xwenêşandanekî ya belavokekî ji bo zimanê Kurdî zimanê dê çi dibêjin dê û bav dibêjin ya jî Kurdî dibêjin zimanê bav û kala niha navê biya zimanê dê şermezar dikin ev hovîtî û êrişkariya wan nîşan de lê divê münasebetê ez dixwazim tiştekî bêjim yani niha li Kurdistanê ê ku di kîja partî de dibin berabin hema bêje ev seranserê Kurdistana Bakur belediye ê ku rê vedibin piraniya wan Kurd yani di kîja partî de dibin berabin piranî jî ev ê Kekbara destûra te derheqê vê bûyerê da serokê me Mêrdînê birêz Keknezîr Galerî peyamek şandiye dibêje merheba Kekbedran nehatiye binçavkirin dibêje ez û endamê me rêveberiye Şêx Mûs Ûnal û Hüseyin Kaplan hatibûn binçavkirin lê îfadeyê me standin û em hatin berdan baş e em pîrozbahî carek li wan dikin bi xêr hatine berdan dîsa jî ji bo binçavkirina wan û ji bo astengiya beravoka wan em dewleta Tirkiye û wê bûyerê wê neheqiya ser Kurda ji bo ziman şermezar dikin. Belê fermî. Karobarê hevalên xwe wê çalakiya wan jî ji dil û can pîroz dikin, piştgirî dikin û em hêviyê ku pêşeroj ji kar û xebat be. Bes pêşniyara min ew ê bû yani pêwîst e em Kurd tevî evê ku bevdûra kar dikin û derve wê jî em zorê bidin, hewl bidin bi avayên sîfîr ra, ê medenî ra, bi evê ra gerek e em piçekî zorê bidin van belediyên li Kurdistanê di warê zimanê Kurdî de çalak bin. Yani her belediyê ku Kurdistanê ne destê kîja partî de dibe birabe lazim e merv serdana wan bike, zordanê bike û bi avayiyên sîfîr ra jî alîkarî ji wan jî bixwaze merv zorge bike ku van belediyên Kurdistanê cî bidin piştgiriya zimanê Kurdî bikin dezgehên xwe da zimanê Kurdî derxin pêş di nifsandinê xwe yê fermî û nefermî da di hemî karê xebatê xwe da zimanê Kurdî bidin xebtandin ev jî wê gavekî be ji bo jiyandina zimanê Kurdî ji bo pêşxistina zimanê Kurdî û vatiniyekê jî yani di kîja aîl da dibin birabin wek Kurdekî wek evekî ew jî xwedê zimanê xwe derkevin merv jî hem alîkarê wan be hem pêşniyar be dî warda têkevin eva çalakiyê li Kurdistanê wê hem di warê siyasî da jî warê civakî da jî wê karekî baş be dibêjim lazim e vîya ev partî û aliyên ku bevdûra jî kar dikin vîya wek bernamekê bidin pêş xwe û bidin yani xebatekî wa bidin pêşiya xwe wê baş be dibêjim aliyekî û ev jî baş e yani ev mesela salvegera hawarê ez mêze dikim yani ev partî mesela PVK û PSK û tera bêjim ev Pêl Kurd û vejîn û aliyên hinkî serbixwe ku bevdûra kar dikin semînera bevdûra çê dikin çalakiya bevdûra datînin ev jî destpêkekî baş e yani karekî baş e em hêvîdarin ku evan kar û xebatên çalakiyên hevbeş bevdûrayî bêtir bibin ji bo ku kadroyên me bevdû germtir bibin karmin bevdûra pratîkê da jî bijîn ji bo avakirina saziyekî hevbeş reng û navê wê çi de birabibe wê bibe bingehekî baştir yan van çalakiya em hêvîdarin ev çalakî firatir bibin warê Bakur da tiştên ku li ber te hebin ewana jî Yani carek din dixwazim balê bikişînim ser mesela vê pêvajoyê ev pêvajo hêro jî di Rojava Bakurê Kurdistanê ye
حتی هدا باشور و روشلات کردستان جی جارجارنا باسا و مسئله کن هنگ دبیجن ختمیه هنگ دبیجن بردوامه تشتی کو از شوپینم یعنی مثلا ند طالبا دا تشتادا ختماندن هیه ختماندن خویاند که کو دولت دبیجه حیای کو PKK بتوای سلاح برندن او مغاره او شکفتن کو دست PKK دانا تجی سلاحن و یا شروان او نین تسلیم نبن تقاوکی نایاویتن حتی او قاو جی نکو برا کرد خو نخاپین یعنی برا دم پارتی تبانا خو نخاپین یعنی او قاو آویتن جی او کو قانون پوشمانبونه yani ev werin jî eko wê xwe îspat bikin ku neketine eylema çalekiya û kesî şer nekirine kesî nekuştine eskera ya polîsa ya sivîla û yê di duwa jî ew ê heyayî ku 5 sala dibin çav dabin wê taqîbê dabin ji aliyê dewletê ve ew tê gotin tabii ji aliyê dem partiyê ewana jî nav tabana xwe da îro bawer dikim li Kurê li Urfayê çûbûn ba PSK ji bo gotin em hevdê me heye çi ye ji bo ku dewlet gav navîje û dewlet nizam çi nake em ê mitîngekî bikin û ji bo yekrêzî û yekdengiya Kurda tev hebe em dixwazin hûn jî beşdarî mitîngên bin bawer dikim serokê herêma Mêrdînê ê PSK dersîvek baş dabû wan gotbû yani em bo çi em ê bûwera werin mitîng çêkin û mitîng ji bo Kurd û Kurdistanê çê nakin û ji bo mafê Kurda çê nakin û ji bo statûya Kurda çê nakin ji bo gavê çi em ê werin bûwera mitînga çêkin yani wa diyar e yani xelk jî ji vî karî ra ji aliyê dewletê ra jî ji aliyê PKK demê va jî hişyarbûnekî baş heye ez hêvîdarim ku siyasetvanê Kurd û ev platformê ku meha edarê da çêbûn zûtirîn rojek Hekpar û QDP Bakur jî tevî xwe bikin û temsîliyetek ji bo Kurda derxin û bi vê temsîliyeta xwe hem ji bo dewleta Tirkiye ji bo çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê bibin alternatîv hem jî derzeka baş li dem PKK bixin di nav gel da jî bibin xwedî bandor û dikaribin Kurda temsîl bikin bi awakî netewî millî. Belê. Niha bêjim em hinkî behsa wê bikin yani başûr di rewşekî taybet da dimeşe û rojhilat rewşekî taybet da dimeşe yani ew şerê ku İsraîl û Amerîka bi Îranê ra dest pê kirin û destpêkê da jî di warê rêveberiya Îranê da şikestinekî mezin dan Îranê Îranê bêje ser û bino bû di wêran bû lê ji ber ku îdara Îranê ne wek îdareyekî şexsiyetekî ya jî kesekî bi bandor li ser e êwana sîstema dînî û ji ber ku mesela dînî li her derê mezgefta ew ê birêxistinin nava xwe da yan restekî rêxistinî heye derbasbûyê Îranê dîrokê jî ye yani kevnare ye dewletekî wek organizasyonê wê hene şikendina ew kata serî ne ku dewletê tevlî kir û li hemberê wan jî kesekî yani aliyekî muxalefet ku were ser hukm jî tune bûn piyama qasê ku meriv dibîne dizane Amerîka û İsraîl di vê rewşê da tu niyetekî wana ya jî ew îmkanê ku rejîmê bigorînin û teslîmê hêka bikin ew rewş jî li ortê tune ye hemî alî dikarin ku evî şerî rawestînin ji bo Amerîka heya niha bingeh tenê ew ye yani rawestandina ava nekirina çekî kîmyawî ye ku ev ê Trump hertim tîne ziman dibe Îran nikare be xwedî çekî kîmyawî yani ev dixwazî bi zorê bilêdanê be ya jî levkirinê be ew uranyuma ku destê wan da jî lazim e ji destê wan derkeve ev uranyum jî yani ew jî ne zelal e dibin erdê da ye dema bombardimana pêşî da binî da maye ya li derê dinê veşartiye duî warê da jî her yekê tiştekî tê gotin ne zelaliyek heye evê şerê ku ravestiya ye jî heya niha ji ber ku li ser vê meselê jî biçekî xitmandiye
افدوجي مثلا ابي هبو بريكس جفيناوان دلهيانو هبو وزير دربا ايران ديساجي قفاد خود به سركرتي امن امریکا وانا دخواز من مجبوری قبول بکن ل دانوسان ایران و امریکا و چینه باور دکم دواره روجلات نابین داشی واره پیش روز دانوسان امریکا و چینه لسر باندور آبوریا دنیای با لسر واره عسکری و استراتژیات دنیای باشی خودی باندوره یعنی چین جبرکو پیش روز دا هم بنفوس خو هم تکنولوژی خو انو لنبر اوروپا لنبر امریکا لنبر روسیا آسیا ناوین دا هر کدچه پیش که و هر کدچه گشت و افجی مترسیه که واری آبوری سیاسی دا جبو اوروپیا و امریکیا چکریه جبو بیجی امریکیا و اوروپیا هر ره که ره بازه که بینیم که هم پیشیا چینه بگرن هم جی اوی تکلیه خود بنگه داخلا نکن یعنی اشبه که نای خرا کرن و مثلا شر ایران و امریکا و اسرائیل داشی دوار آبوری دا ایکو آلیه که زرار دبینه چینه اشبه تبایی همه بیجا 120 پترول خوش و حرمه دکره ایران دکره و تجارت دنیای سروبنا بوش و که هرمز جیه که گرینگه واره تجاری و اوه دا یعنی هندک واره سوتمانیه دا جیه که گرینگه همی آلی دخوازن اوی شرحان راوسته لی مخابن شر yani nava Amerika ve İsrail ve İran'e da sakiniye agrbeste ki heye aştiye ki heye le füze vana lembere Kurdistan'ı her domen lembere ciyeku sefilin Kurdistaniyen jirojlat le başur dijin her roj füze u ev servan da tebarine debi varida ne Amerika ne yekti Avrupa ne dünya tükeseki denge hunake yani ev هیزن نابناتوی او فزانا جارنا دخینن لی فزه همین نای خستن یعنی دولت بخوشین کارن بگیرن فزه جارنا دکیشن گلکسی فیل زرار دبینن آوائین کردستان زرار دبینن دبی واریدا بدنگی کیایی yani بدنگی کیایی Abi kek varan او بدنگی ترامپ کردا خیدیه دویم وی آش بکن جارکانه جبرکو وی پیله demek ki zak pasne Kurda da seroke hami partiye Kurdara akıfı taybet najiş Kurda aciz biye kayjar basa mesela evketkin mesela çek dana wan silah dana Kurda wana negiştan diye ciye xob bu armanca xob karnan yine evri çıkar hasta dereva marun zane hayana çen partiye Kurda beyanatdan gotin kesi silah ne daime yek do partici he bedengin usa aliye fermiva دور دا پروبلمک هست بخواه اوجی اطراف که ترامپ بیجه که هره ارتقاز همبره وان بم عاجز بوبم جی لی کنگره طرفدار کرده او هر کرده وک شروان وک کسین باش دزانن او جور دا جی تشتگوه هست تابی او مثلا شر امریکا و اسرائیل و ایرانه او یا درش بکشه یعنی از بیجم او آتشکس او اگربست موقتا her دو آلیجی خورا خو حاضر کن her دو آلیجی دزانن کو ev ne daviya şere le İran براستی yani sada sad deravat kın yani ne mümküne ko Hafkaz bombardıman ser berevani leşkeri o abori be o şpiyab minin ne mümküne şu Trump'cı dibece durda rast dibece yani dibe emiro şer bkadinin davici binin ev bir salap kavanayın ev rastı de bağırtım cara dici megotu devlet İran teji baskı devlet İran ne vak devlet edna devlet ka ideolojik na yani eko devlet et Pariz'in ser ola İslami o ser mezheba Şiat Pariz'in o باوری ہے یعنی باوری کی اولی ہے evji hedi wan ber fanatizme va biriye yani o kuştuna xo tekbirna xoş iş xora vak serkeftin hesap kin yani yek hebu bahsa mesela şare PYD YPG o ana kesev şey çibijin kasede o Daiş'e de go yeki hesit girtun yeki brijvan Daiş'ya go zoom kujin ko az bgijme fravina
بحضرت محمد را فرابینه بخون گوجا یک جوان او که جی کسده جی پی او کرگو نه گو ام وگا تنا کجن امی 2 ساعت دن تب کجن جبوی کت فراق وام بشوی خوارن نمینه جای ایران جی براستی دولت که ایدئولوژیکه یعنی حیا یک حبجیش پیاب مینه و خوی اقتدار ببینه ازو بزو د آلیه فرمی دا خود تسلیم بوی یا خود قداندی نابینن خود سرکفتی دبینه لی تو باور بی تو سرکفتن اوانتنه دوی چرچوه دا وقتی مرد مسئله اردرینه دو چرچوه دو پنجره دا دوی مرد برینه یک پنجره اسرائیل اوه کو الگوری کو اد شوپیدن بریار اوان هیا کو دوی روشلاتا ناوین دا جغرافیا بگورین کو دو گوش خو ما جغرافیا ما خریطه گوران دیه مثلا حالا حاضر صدا 25 سوریه دستوان دایه او گاوا فرمی به خریطه و بگیشه حیا نیزی شامه دو برنامه وان دا پرچکرنا عراق هیا کو او دو بیجن یعنی امج ایران او ببن صدی صد امه به عراق و عراق به سه پرچش پیش روز داشت بو منه تالی که یک دولت اکثر بخواه کردستان یک جی قسمك شيعة قسمك جي سوني وباو ادن جي مثلا د براتيك دبيجن ما غوران دي يك جي دبيجن كو va em ciye Hizbullah'e bir dest xistiye em ciye dere em ederine kevin jiber ku em jur der kevin Hizbullah hergav ji bo devlet ama xetere siyasi mesela xeza hûn dizanin yani dünya tefser wî rawestiya heta li Türkiye û Bakurê Kurdistanê eko ew çêkirin belkî piştgiriya xezayê kirin zêdetirê Kurd bûn mixabin lê ew der jî tê wê mane ku wê derê jî bixin bin destê xwe o biryara wan ev e yani dibêjin di vî 5 salê pêşiya me da dewletê ku divê coğrafyayê de ji bo me xeterin divê em wê xeteriya xwe bertaraf bikin ku ji me re di pêşda nebin problem ew jî kîne yani Sûriyeyê Iraqê İranê û Tirkiyeyê divan her çê dewleta da jî ew kê tanik ê zirav çi dibêjin jêra mesela Kurd û Kurdistaniyê ji loma ez carna nîv esprî nîv ji dil dibêjim yanî Kurd nexwazin jî wê İsraîlî ji wan re dewleteka Kurdistanê ava bikin ji ber ku berjewendiyê wan di avakirina dewleta Kurdistanî de heye mesela Amerîka jî îca ew pencerawî da ku ava marul İranê dire êwana Trump temamî ewke temamî aboriye ekonomîkî ew mesela petrolê û gazê û mesela çûyîna we bas kir di petrola derbaskirina di kendava Hormuzê de ye ewana jî heya vî bi dest nexin ez dibêjim ew nakin dev ji vî şerî bernadin di demek nêz da wê carek din şer çê wiha ji beş em bêjin di pencera Kurdan li rojhilatê Kurdistanê wextê me dirêne û li Îranê li gorî min ez dîsa bêjim ez gelekî bihêvî me Kurdê wê derê hazirîkî baş dane her çiqa me bas kir Trump vê pêlê ji bo wan tiştê neyînî nefikire jî ew bi xwe dibêjin yanî têkiliyê me bi Avrupaya re bi Amerîkaya re başin em ji bo statûkî li rojhilatê Kurdistanê û taybet ji bo statûkî federalî em dixebitin niha ji bo ku em vî bi dest bixin jî niha ji bo me şerê çekdarî nepêwîst e ez bawer dikim ya îro bû ya do bû bi navê wan pêş partiya Mustafa Hicrî beyanatek dabû û beyanatek baş dabû yanî her çiqa navşer dabin jî di nav xebatek dîplomatîk dane û rewşa wan baş diçe hêvîkî wan baş heye ew jî dibêjin yanî rejima mala têk çûye hema bi ewqa serpiyaye bi forta û bi slogana û bi tiştê wan serpiyaye û tê gotin ku di Îranê de jî di navbera sivîl siyaset û eskerî siyasetê de roj bi roj meqes fire dibe dûr da jî ihtimala mezin ku di nav xwe de jî ew bibin ji wî re jî dibên ku Trump û İsraîl ji bo pêşeroja îktidara Îranê hazirîkî dikin hem ji aliyê netew û kêmnetewê nav Îranê de hem jî ji bo tevayiyê gorankariya îktidarê de hazirîkî wan heye muhalefet hazir dikin ji bo ku pêşerojê de bibe îktidar yani ez bi xwe li wê derê taybet ji bo mesela Kurda
ارینیمه او جبو کو مالاجی سونا عمره وان هاتیه yani. Yani ha İran tabii yani efşer encam خوبه بهویاویه yani eri mesela atom ev ve gridaya le atom ev haraji جبركو إيران أو مذهب الشيعة أو باندور أو لسر رجلات نابين خلاص نابه لازم إدارة بقورة حكم بقورة أفجي لقوري مخالفتي يعني مخالفتها كيكو كاربة جيوان بقرة حيانوها كستناي جبر ويجي دبكو دمكي بمينة أف مثلا إيران دمكي بمينة تاني بيشي أرقام بقرة وبسكنة لبرسكري كانها جرم باندور أو hem erişir ser Kurdeme rojrat le başvurun yani Kürdistan'a başvur deminin ev perskrekek ya o matrsiye jberko her roj füzaten her roj ev füzacı İran o Kürdistan jberko nezike füzen küçük başı ten rahatın yani evi yani böyle Cenab Irak'a gittin haçta şabi Cenab Irak'a bu ev tekrarını o ev عراق کو جالی امریکا و صدام حسین هات خستن و اداره کی نو آبابو جبر مثلا مذهب الشيعة هم مترسي هاري مازن لإيرانية وهي العراقية كي جا حكم كتير سر قرداي أبينا يعني صدي بينجي صدي شيست باندورا إيران اللي سر أبيها يعني سر حكمتها عراقية سر خلق عراقية هي أبجي مترسية كيا وأبيا باندورا كي قال لك خراب لسر كردستان يجيت كاجبركو هم كردما روجرات لأبنا لباشورن وجبركو أو قوتنا الطرم جيبو حجتكي يعني نقوتنا يشخون إيريشة دجمنا هر بردوامة إيريشة هذا كان دبيوان يشخون طرم بخوجي قوت يا فانا هفال بند منا بمرابونا سلاح دايوان خاينتي ذكرنا فلان وبيوان او نابجن ام خاينن مزنن كو حيانوها هروش كرداد خنقينن مخالفته دخنقينن ودغرن واشكنجا دكنو دغجنو ويران دكنو يا نابين دبي كرد ما خانت دكن حق معي مريشه بكن افجي سياستها همي ميتين كارن هر چار ميتين كار ماجي برو هندك نزكي هبودونه يعني ام دبينن او işkence وان وزندان وان او واناك وهمي دشمن هبودو تبقيش هبودو قوبيا قلتنا باشا كيك باران تسمع اخوة رخنا ناكي مهما شوجنا هيش او ناكل مال باشوره كردستان تشتكو كردين سر كردا يا سر كردستان يعني دشمن جواب خاناين اما 100 ساله صدام لور بو يكي تركمن ناني نكر والي اوكي والي كركوكي اما 30 ساله كرد لو دره دولتن حيانها تشتكيوات نبو ايرو اتفاقا نابرا كردا شونا کو زیادتر و روز بروز هر دور بون تایبت قدپو یکیتی yani یکیتی سروکه یکیتی yani تشتكو دكن براستي يعني اذا هوان لبا تكرديتنه لبا تكردين كاره و اذا كو افجبو چو سات كن يعني صدا شست نفوس كركوك كردن صدا پنجی وی دنگستاندنه yani نونر ولایت 16 kesin باور کم 8 وی کردن 7 تبي ات بطرفه و تركمانا ضد نونر وان هي او واليه اوكينا واليه كركوكينا كو مام جلال دغو او در قدس كردستان او رزدار سروك نمرجي دغوت او در دل كردستان باشا يعني ام چما باسا اي خناكن يعني چما ام رخنل خناكن چما ام یک رزي و یک گرتي و هفکاریا متنبه ام نزان کو ال باشور كردستان كرد نقطه کو گرله بن وجه دور بن ام نزان کو اگر نیوی هرن به بغداد را تکلای دینن و حوال بندی ها ممکن نیوی نتف سرخابون جیب خوازن و بسر نکبن و پاشی تماشاوان مجید زانن هدی بافل طلبانی به ترکیه راجی تکلیه خوش کریه دو او که کیوی در کتبو دگو سروک و نظام چیک و او جالان و حوال و موال يعني واخو يانا او بكركوك تنجي قايل نابن اگر جوان بي
هەولێرە ژی تەسلیمی ترکمەنە یا ترکا بکەن دەبێ کورد دەبێ مەسەلەدا هەشیار بن ئەس نابێژم خاینتی و خیانەت لێ ئەس دخوازم باڵێ بکشین کۆ لێ دەرێ خەتەریکی مەزن هەیە مەسەلا سەرۆک کۆماریەدا ژی هیچ یەکیتی کەدەپە و پارتیەدنا نەدا بەرچاو چوو بە عەرەبەرە هەفکاری کرد و سەرۆک کۆمار هات بژارتن یانی لێ دەرێ خەتەریکی هەیە دەبێ کورد هەنێک بالا خۆ بکشین سەر وێ دەرێ حەقی و نەحەقیە ئەشکەرە بێژن پشتگیریا ئێ بە حەق بکن ئۆ لە هەمبەرێ خەلەتی و نەحەقیên کوردên ku hem li xwe hem li partiyê xwe hem li milletê xwe hem li herêma xwe hem li hemî Kurdistaniya dikin divê hinek jî di wî warî da Kurd hişyar bin û dengê xwe derxin. Niha em hatin dawiya bername xwe xeletiyê ku çewtiyê komarvij ku bizivre baş e em hêvîdarin û em gelek caran jî tînin zaman û em dixwazin Kurdin û yekrêjiya xwe bikin. Ew xeletî û ew ê ku bi derdorê ra bi Ereba ra Tirkmena ra bi nizan bi kê ra dikin şûna wî da piçekî ji hevûdûra kêmasî bikişînin yekîtî û yekrêjiya navbala xwe çêkin ev rêya serkeftina me ye rêya parastina me ye rêya parastina destkeftiyê me ye jî en hindik di warê da em hêvîdarin ev gav biavêtinê xeletî û çewtiyê ku tên kirinê çil Bexda ve çil Kerkûkê perçemê dinê jî wa ne tenê başûr em piçekî hevûdû qebûl bikin piçekî ji kêmasî û xeletî hevûdû bibûrin em karbin yekîtî û yekrêjiya xwe çêkin ev rêya serkeftina me ye û heya heftekî dinê bimînin bi xêr û xweşiyê da em hêvîdarin ku hefteya pêşiya me pêşeroja me em bûyer û kiryarên xweştir bînin ser şaşa ew ê temaşevan. Temaşevanê êjan belê matin dawiya bername xwe me basa Rojavayê Kurdistanê nekir ew der jî bûyerê giring da derbas dibe em bêjin şagirtê Ocalan Mazlûm Ebdê min demecek awî xwe divê demek nêz da azêwerin Tirkiye heta divê zêherin ba Ocalan ew kê jî diyar bû ku ew jî têşkê wan e ew jî binan û ava mîtê mezin bûye em ê bawer dikim carek dinê hinekî dinê fira ser wê mesele jî bisekinin ji ber ku Dem Partîsî û PKK û hevalbendê wê heyanî pênc-şeş mehberê heya sê mehberê jî ji sê cumlê wan da peyvek derbas bûye yek jê Rojava û serhildana Rojava û nizamçîk hildan bû îro hiç dengê xwe dernaxin carek din bal dikişînim ku hê jî kesên ku ji bo Kobaniyê serî hildabûn ya jî eylem kiribûn ya jî ketibûn nav çalakiya hîna jî di hepsê de ne yek ji wan jî Demirtaş e lê heftiya derbas bû ewan eynî bi mantiqekî ku Ocalan dixwest Kobaniyê û hemî bajarê Kurda hanîn teslîmî Colanî û Daişê kirin ew jî Daîş e hiç firq nake perçekî ji Daişê ye Ereb Sûriye Ereb İslam Cumhuriyetî diparêze heta heftiya derbasbûyî da li wê derecî basa dersên zimanê bijarta tê kirin em ji kur hatin kur ji 100,000 şervanê me li kur bûn çûr kur çi bû wan ez dixwazim temaşevanê me ser vê derecî hinekî bifikirin û êvar baş gelek spas ji bo we me temaşe kirin.